A ne znam od kud početi, pa ćemo početi od 12. kata. Znači ovako izgleda unutrašnjost 12. kata. Zidovi. Krov. Gledaj to sve skupa. Tako. Ova vrata koja puštaju vodu. Sve ispucano. Terasa. Ovaj krov predivni koji se ljušti. I ovi zidovi. Valjda će i to biti sređeno. Se nadam. Ovo se vidi da je željezo počelo izlaziti van. To je naš neboder. Ovo su znači krov je u redu, popravljen. Još malo ovoga od ispod da se vidi kako je to sve. I ovdje je željezo izašlo. Dobro. Idemo malo pokatujemo. Potpisi razni, pa ćemo ići u desno. Znači 11. kat. Vidi se i tu malo vode da je prošla na 11. kat.
potpisa. Čak umjetničkih. 9. kat. I tu se vidi malo vode. Vrata. Isto malo potpisa. Znači sad smo na 7. katu. Isto jedan od katova koji su dobro označeni. Znači 7. kat. Puštamo se na 6. Ovo je 5. kat. I ovdje potpis. 4. kat. Idemo dalje. 3. kat. To je bio 3. kat. 2. kat. A ga šljampam s ovim škopama. 2. kat. Idemo 1. kat.
Dolazimo na prizemlje. Ali ćemo odmah ići u suteren jer ćemo... U stvari, ajde da prijeđemo s prizemlje. Znači, ovo nam je prizemlje. Ulazna vrata. To je isto malo nešto od vode. Bog da mi. Dokumentiramo kako je izgledalo prije. Prizemlje. I dakle ovdje isto malo šaramo. I sada je ovo suteren. Ovo iza je prek sutra. Znači ovo je iza. Ovo je zatvoreno. Čekamo. Suteren. Ovo je isto. I to je bilo to što se tiče unutarnje zgrade, unutrašnjosti dijela zgrade.